Ebusia for attention TV so ana wo hwe no na yesu ade mre ana edru e attention TV so e YouTube na mesre wo sesem pacho on subscribe ya no subscribe ama me na wo share so wasan share ne papa yie ama me na obi nsa aka video bi na ne adesua so na yebesua ade papa yemba mu ha say no ebedru memenda ebedu kosia da yenim se sa da yi ana e Christopher wo Ghana hanom say ya wo call asore otimi show bi na obisa na se maami akosua na ne de wan kwa asole se ana me won se makwa asore da asore de me de bi nko enti ende asema ye beka ho asem ene se eden ana ya asafofo ni bi ye ana elders dicknesses ya etimi ma member bi ana se individual bi etimi di to no ho se me de asore de me de mi nko agese nyame ankasa abeso me da ye se asore wei ana me nko sofo wei ana me nko hye na se ansa na no de wakọ asore na me ka wo se Dwumadie University Foundation ka ho bi ana da ne da wo so masna ma me de Dwumadie ede ebro bronya ebe yi me sero papa entade na so pe foundation bi dia komo mu no emisia mobro wa kunafo no fowani echire University Foundation obenya no e 0548302985 0548302985 bronya so ebe wontade mpaboa wo side chick aine o say Christmas then I will tell mama ha ho kra fo ni kopie mu e wo ablekuma agape tharazio ho ana obehu na T's cosmetic and boutique na T cosmetic and boutique ho no na benya ntale papa inku papa spray wigs weavon bibia obenya no e wo 0242631620 0242631620 Medi ane akosia spakos adusia nie e wo attention TV metwa me ho aba e ba sisia abusia for me da papa yeso gigi eto wakonyemo na otwen ma metwa me ho sima bakope ede eba ye no sina na me kam no ende adusia so no ye hwe anti akosua bra kofi papa omo so won kwa asole ene untimi omo ko bisa omo ko nya reason bia bia omo ka say asole me ko no nya atwom nko a omo kire omo ho ana say no omo te doctrine basa ne go asole dem ho ende yesi ye topic no eye eden ene ma individual bia na nipa bia nyankopon abana basa siwe so wo so som no otimi so we ka say media me nkwa asole o asole mo say asole ade nyankopon asomedaye ehu asole a wo say me kwa ansa na makwa asole ne preacher samo abeka yensa e wasidio hanum say ya obekire bia na asofofo ni bi ye kulukulu bi ana asofo bi kope abayi bi oba asole oba na mpe no say we di asofofo na sa na bote obekire mu ama yete ase na ebia wenya adwen sachra ama ekwese da ebe ana ede yenimi wetimi so edo ho akodan asafo bi ewo umpotem anase bebi wo picture samos ema wakwaba ya da so papa say adisia frɛ wo no onya bre edo ebaye okay meso medasi eda attention TV ene etie for subscribers for nyina ase na ende topic no eden na ebema anaden asofo ye dikin anadikiness meko ma meko papa ebe ya obi owa asori be kase me de me nkwa asori bi mo ba ansa na no ye kase asori kra akwese nipa bebre wa wiasema ye hu de nta ye kwa asori na ene ne den yo akosia sparkles nyame nhira ho ene attention TV fo nyina me say ye ka asori a asori ye nyankopon ahini ewa asase wesu okay ye share the mystery of the church and as asori when intasema eda na di Genesis chapter 28 verse 17 hona Jacob eson daye okay na ne da esum no hu se onyame fie no eho ye gate of heaven entino oso dan hu se antwere bi sifom a na esifom but unhu na wiye na tifini sitop eno hu nyame anje o se twa hu nyina ahia that time no odwane enti aho no hu se da bi aha na die utunu se aha ye nyame fie
na nyame fie bia nso ye osoro gate osoro abobo ano gate of heaven. And you can say this is none other place but the house of God. Okay. And the house of God is the gate of heaven. And you can sorry and I say nyame fie ye heaven gate on earth. Nyame fie na ka say heaven gate on earth. Okay. A place we pass through to heaven and I say to the kingdom of God. Nti enwu hia say individuals anankra ebedu kwesi ada memenda obetam ne bag esese ne ho kama say okwa sorry. Enwu hia pa akosu aspaka say enwu hia papa because eno anka ho a enyiyi den na kire say wusum nyame. Adoe na wo ya adoe no bi nsum nyame so ye bi. Nokure na wo beka se media nokure no bi nsum nyame nso odi bi. Okay. Enti ade bi ani ho a wo ya ebe kire say wusum nyame. Because ade bia no obi aye hwe na no Yesu can say you believe there is only one God. James or said the demons even believe and they tremble. Okay. Demons kurampo no omo gidi se nyame ye baako na omo humpopopo om. Enti ade bia ani ho a e kire say obi sum nyame enwuma pa bebre wo but ade baako a metumi aka say e kire say obi sum nyame ene say bia kwasi ada ana memreda ana fiada ana da bia no a nipa beenu ana baasa ahia maka bom se eda we ne yedi hia no na wa free fie se meko apam da dem nyina mu hu ne sa na ewo ho. Okay. Enti ye hwe apam da dem nyina adu afia that time say na church no emmen se ne ayentam ya ofa baga na okoi na church no emuwa. Okay. Enti no nyame se only 3 times in a year. And I say ni pabipi even so to me call and answer in your lifetime no greatest achievement on earth back on Old Testament in Israel was to visit God's house one day. And as Psalm 122 David can say I was glad when they said unto me unya ho akwenya no kon enya de na ye common. Okay. Oh but unya ho akwenya okon eye nani gie nti asore no eye ade ho hia pa akosu aspakos nentia metumi akase nipa bebre nyanti ase Jesus say lack of knowledge people perish. Nti obi wo kwa asore onim say ye say ye kokeke na mensume kobi. Okay. Nti nenti ase a wo asore mu no enhye dan ye papa na ade bia sa wo ye na onimu nti ase a ne ye ne yedi. Okay. Hanti na ama asore kono aye din ama ye nipa bebre no. But me say since I'm a tea no me who say Bible can say me say osoro the heaven is God's throne. Okay. And the earth is his footstool. Na me study Bible na who said the earth na all can say in the footstool no the church. Okay. The church. O can anka obetumi a check am me anka hwe Psalm 99 verse 5. Me check am. Na yesua ade kakra about Sene bia obi hwe ye wa attention TV a obetumi ate ase kose bi wa na ante ase na eni ho ntina nipa bebre nya odo emfa nkwa urade Psalm 99 verse 5. Psalm 99 verse 5. And then the busia for you draw sorry them. Psalm 99 verse 5 bro for yeah. See the sea is his for he made it and his hands formed the dry land. Psalm 99 verse 5 now again. 99 verse 5. Sorry. Psalm 99 verse 5. This is for me about. Well, so for to so and you say asemo can say ye be ko nyame nche na yakọ worship before his footstool. Okay. Let us say nya asore na na say nyame fie no e ho ye ni footstool. Enti na say ye hwe emra Yesu kasa wo say Matthew chapter 18. Okay, what do you? Psalm 99 verse 5. Okay. Exalt the Lord our God and worship at his footstool. He is holy. Amen. Amen. And also worship at his footstool. Aye. If any worship. I'm sorry. I'm sorry. Baby abenu ana ba se hia no.
nti ho ye nyame foot to nti na wokwa mpa bi wo abekwa unyamboai but unya kwa asori na akobopɛ wanya answer because wakusu agunyame nan so eno na tax collector ni call ya Bible say na untumi nhwe soro but obutu fom eno hwe fom no sugu nyame nan so say have mercy upon me a sinner. Nti no one mystery of the church and said the church is the footstool of God. Never will be ase. E nyame na sintia so. Ti ye ko nyame fia ese ye ko butu nyame na ase. That's why I ko nyame fia te say Bible says so ye careful. Because o ko shebo bi ne wendi so a nyame na wa ko she ne bo ho no. Okay. Te ba ne sa no a wendi so pe na nyame ne wanya case. Anti no the kakra metumi aka no no. Asore no e nyame obi okwa asori bia no you can Hebrew chapter 11 verse 6 na or see whoever comes to God must know that he is. Okay. Nti obi okwa asori bia no anaso obi obenya menche ye woni ema bi wa ase wa hu a eye ne din because ema nyame som no du ba bi na sa wonti ase bebre atumi ye odin otumo sa okra na wani aha onti nyame ase no onti okay yo se sofo okra na me kodi amana na se ojuntuni bia auto nyumtu tumhwe se obi aye misi ntime nko ene software no on be preaching ene de me nko asale nye de ntime nko okay but se oti ase say nyame footstool a ukonya me fia un se ukusu agu papa nan so okay bi hawa ukusu agu ne nan so amen okay ana ne etosumie no medical say the church is the gate of heaven. I know you share Genesis 28 verse 17 no. Okay. Matthew chapter 7 verse 13 and 14. And also Yesu kan say kwan kwan kese no mpese obi ho na ye hwa ade na yete ase kakra. Matthew chapter 7 verse 13 and 14. Matthew chapter 7 verse 13 and 14. Okay. Enter through the narrow gate, for wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. Verse 14. But small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it. Amen. Amen. Just enter through the narrow gate. There's a heaven no one ni gate. Nine. A bit then you say gate ni and only the church. One say also emra all cannot say narrow is the gate, wide is the gate or the way. Enter through the narrow gate, for wide is the gate and broad is the road that leads to destruction. Wide is the gate. Ejama reasi activities bebre. Ebiko beach. On the reasi for no kwan be brom fa so a omoji omani. But ye nyame mu no the only gate a nyame dia ma ye narrow ketua bi no eye asore. Bu okra wo ensen unum bi. Eniama boni unye bi. Ye kwotna beach akoye ye bibi ebi kura unye bi. Okay. The only place ayen ye fa eye the narrow gate no ene the church. Okay. Entina obi benyame fie na wa ma nani anjia. Nese wa makura nkeye because yen kwan no yen pono na yewura mu no eye kakba kope wa narrow eno no ebi wa Sunday pe anase Friday pe obi okra one Sunday and oko nyame fie nti yen no kwan ye fa so ye benyame nche no ye ketua bi batu wi ase fo kwan kakraka omutumi fa so ye nia omupe. Okay. Ebetumi aye concert na wakoji nani ebetumi aye party bi obetumi akọ night club. What is the road that leads to destruction? Okay. No, see many are walking therein, but o can point be say point atian do see nipa be brave person be wrem but they can't just say a sorry corner and we are omete a sorry corner wa omete nti ye wie wo no ye third point them say me can first say the church is the kingdom of God on earth. Matthew 16 verse 18. Min kan ho no na ye wie ha